Erokamano komedo kete Ramogi TV kawadhi nyime. Jodak e kaonti ma Lamu wacho ni chenro mag ohala, pur kaachiel kod limbe osechako rochore kaluore gi monj ma kinde ka kinde mitimo gi kweth jonjore michichgo ni gin Al-Shabab. Gikone en midhiero ni chenro ma lapset kaachiel kod mano mitayo mar e wath manyien ma Lamu pok omako mach. To masiche mag monj kod neko chako sieko gino ma kidek riembo joket mwandu e kaonti no. Jodak nigi ler mathoth. Bang' piny owacho yaw ayanga wath ma Lamu kendo chako ayanga gedo mar apaya ma lapset, jodak ma Lamu ne obedo gi buonjo ni okang' ma kamano ne kidek chiero uchumi ma alworano. Kata kamano, monj kod nek ma kinde ka kinde mitimo gi kweth jonjore michechgo ni mag Al-Shabab koro osekelo luoro kendo goyogi kod kibaji. Ndugu zangu, leo sisi wenye ng'ombe hatuwezi kuingia kwenye msitu wetu kwa sababu ya jina la terrorism. Tumekatwa miguu, uchumi wetu umekuwa hauna maana yoyote. Barabara hatuwezi kutembea tunavyotaka sisi. Leo barabara ya Kiunga mpaka leo imefungwa. Kuna kuuawa sampuli gani zaidi ya hivi inavyoendelea? Tumefanya maskini katika miji yetu. Kuangalia hii tatizo, manake uchumi wa Lamu unazorota. Maendeleo hakuna, tourism inapotea. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya kutokuwa na usalama. Kilimo, watu wanavamiwa mashambani. Hiyo inaregesha Lamu nyuma. Kwa hivyo issue ya Lamu si issue ya kabila moja, ni sote ambao tuko pale, ambao tunaishi pale, inatuuma tukiona Lamu haina usalama. Tukatobedo ni Lamu en achiel kuom counties malombo kwan mathoth magwelo matimo limbe pachoka, gikoni en midhiero ni masiche mag monj emosemono Lamu dongore. Leo mtinda ng'ombe wito hawezi kutukua ng'ombe wake, aambiwa lazima aondoke saa moja kumleta Mombasa kuja kuuza. Matufanyia nini kwa hili? Kisha yataka tufahamu kwamba Lamu Northeastern wana boda na Somalia na shida iko ya terrorism. Kuna miji mingi imevundika, kuna watoto wengi. Lapset yenyewe constitutional ya ile lapset bajuni hawakuhusishwa. Vile tunaomba serikali iweze kukabiliana vilivyo na kikundi hichi cha Al-Shabab ili tuweze kufanikisha maendeleo katika kaunti ya Lamu. Gidwani piny owacho wuog oko motegno mar kedo gi kwethno, kabende gikwayo josiasa mondo mi obi kanyakla mar goyo lwenyno. Sisi ni action peke yake. Kwa hivyo tuomba memorandum isomwa na tuataka serikali itukue hatua ya haraka sana, kwa sababu Lamu, project ya Lamu ni kubwa, lapset ni kubwa, watu wataka kuja kuinvest. Tunaomba usalama kupitia serikali ya William Ruto atusaidie, na waziri Kindiki na viongozi wa Lamu washirikiane, haya maafa yakome, ili tuweze kuishi kwa amani, ili tuweze kukaa kama kaunti zingine kwa amani. Tuiambie serikali itukulie jambo hili kwa henezi na kwa busara. Magina giwacho bang' jatend migawo mar arita Kithure Kindiki timo limbe kadhodh nam chumbi kendo singo mar rakore gi kweth jonjore kaachiel kod jokuoge mag jamni. We are going to deploy the special forces, special units who are specially trained and equipped to deal with serious crimes including terrorism and banditry. Wale magaidi, wezi wa mifugo na majambazi wale sugu ambao wanatusumbua na kunyemelea hapa kujaribu kutupiga katika sehemu ya eneo la kaskazini mashariki na eneo la Tana River na Lamu, siku zao zimehesabiwa. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.